svijest, identitet, osjećaj za pripadnost, teritoriju, to će gore daj im da puše one trave, da spi, da i boli njih kurac. Oni ne znaju ni, aj pitaj ga ko je Džermin Pašćom, veze nema. Podmornice, evo daj mu da se on nadudla gore i da galami, eto, jarane, tvrdo, brazir, našk, smija, eto, to su ti današnji. Bravo, ko je ovo napisao? MK. U live sam, brazer. Odeš da podržiš klub i ubiju te i ponižavaju policajci ko da si krimos ne vidi. O tome sam razmišljao godinama. Kak su ovo navijači, gdje će oni braniti državu, pa? Jebem ti državu, gledam tamo i rove, oni dignu noge isto oko zatvorenici. Joj, ono nikad nisam vidio u životu. Istira i 15 minuta prije utakmice. Ma nevjerovatno, kako nepoštovanje sebe i da on bude neki revolucionar. Gdje će to su moje generacije mogle povedati. Će da ti istira 15 minuta. Zamisli navijača istira i kao, pa neš da izađem, eto, šta? Ima vas da 500, morate se pobiti s 5.000 drotova. Šta ćeš ti, to je tako I onda se on vodi ko huligan, on je ono zajeban. I onda upate neđe dijete, i ovi i oni, pa njih 10 napadnu onako dijete, otmu mu šal, pa onda pali tamo po onome. Ja ne znam kako i nije stid, djece moji. Allaha mi ne znam kako i nije stid. Bože sad. Ma ne kažem, govorimo da ima, ali nije to, ba koga će istirat bolan, će da ti istira, ono, isto kad su logor, ba ja gledam u Banja Luka, dodu djeta mi, skinu i gole tamo, nevjerovatno majke mrtve. Ma ne govorim, ne možeš ti, ako si huligan, ne možeš ti to dozvoliti, bolan. U 30 to je uđu, u 75 to izađu, bolan, pa znači da te drže ko kurac, da si ti nisi navijač, nisi ti ni huligan, ništa ti nisi.